Biyag ti tao. No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson anak ko. Kati sumat kar aramidak na. Ad-ado ti oras mo nga ag-cellphone. Sayang laeng ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam, tapno mayat ti bunga na. Agruot kameten, tapno saan nga iso ti papanan ti abuno. Agpakalaing kayo man ako nakon. Saan met anak ko? Ibagbagak laeng tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din nang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan a naimbag ti garden mo anak ko. Kat ay aywanak mo. Diyo makita aya, abinigat ng sibugak. Nasino mo timayat nga agsayang iti kwarta nga eh. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungot dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mare Espe. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mare. Mga no danay sawang mo adi na nagustuhan. Di namat nga rod idiretso noan niya. Basta agong unget latamot, uray mayat ti panakisaritaken ko na. Kasi itay agsapa, ibagbagak laeng dagiti rumbeng nga aramiden na, tapno saan ko maamapis ti timula na, ngem nakaunget kanya. Nala, aganos kalata, Mare. Patya, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wen amare, uray kanayon nakabugkawan, agan ano saklata. Nasaya at aklataken ko na, tanak ko kat nga rod. Pat-pat gaklata ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaruba tayo kanyak, Nelson ading ko. Apay, anya manan tindanon na kita akaarubakin ka manang Cheryl. Bugbog kawam kanumat ni nanang. Kasano? No agsao kat kaslaawan na pulos amok. Anya launay aya ti pagsaksakitan tinakamukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga grigrigat da tao ita. Adda ayamot ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipud pa'y idi ubing tamanang naritnak sa anak anapatag kaninanang. Kan isumot lang ti makagapo. No apay sa anak anakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao itikas na ading ko. Kasano kuma sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapesti na iti mulak. Saan kumaakas ta ti ibagam ading ko? Wen, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngem di mo kumamot ipabasol kan kwa na ti rigat a mapaspasaram ita. Pangaasim ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apayasang kadamag yo aya. Kumusta laeng ano mayat anak ko? No addamot la sukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulaang tinailako ta napistekat nga rod dinaduma amulak. Kurang payatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo? Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin abanag kat pakibyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti ipikto na kanyak. Kitain nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan ti kasta mapaspasamaken ka, Nelson anak ko. Agsyat ta, Tata Henry. Dan samat parikot mo, Nelson Baraok. Talaga nga da, dakkel ti parikot ko, Tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Nabangkrap lang arudan ti naudi anatang ko. Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Kasta talaga ti garden. At na panawan nga agswerte tayo, at damot saan. Tijak kayat. Man nakibiyang launay ni nanang. Tiyak pain amon niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro ngagmalasak Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko.
Malasak man iti garden ko. Awan man siguro ti ina akas ti kapanunutan na. Sabali ni nanang ko tata, sabali ti ugali na. Di mo pabasulan ni nanang mo, Nelson Barok. Ay natata, sipod pa'y idi ubingak, nariknak sa anak anapatagkan ko na. Aging gaita, kastalat ti ugali na. Ay di ka kagsaw iti kasta. Taamangan mat no sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo mat nanang, sa dino ti papanan nyo. Tulungak ni ading mo iti trabaho na iti garden, anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso at tulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat, makamu kayo nga rod ananang, basta di kay unay agbannog ijay nanang. Wan, anak ko. Anyat aramidin nyo dito yung garden ko nanang. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun, nakasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imayak. Kan nakitak akaruro o ti garden mo. Di yung pakibiyangan dayta. Isurum nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Ito nadadaga sa mapasamak kada kayo dito yung garden, makabasulak pa ikitin adina oras. Di kayo madanagan, nairwama kasyak lang tiyag trabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasi manak ko. Saan kumamot akasta? Di yung ipilit ti kayat yo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Madu ti Diyos kang tinapay. Agyamanak, Mari Ispe. Nay, kasla naliday ka manan, Mare. Naggapwam aya. Nagkapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kayat ko kumati tumulong iti trabaho na. Ngam di namut kayat, Mare. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inong tanak manen di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbis nga agyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumot ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod, Mare. Uray anya ti aramidak. Bugkawan naklatamot. Ay, nala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata, Kan giddanam iti kararag, Mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan, Mare. Kasta talaga ti kanayon ko nga karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yung nanang? Nakababayin ka na iti lumablabas. Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti daduma apang ikarga akadagiti ules alina ba kanak ko. Ikatin nyo na gito eh. Diyak kaya ta makita dahil tayo nagsubliak. Wan, anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito'y palang mat asidag ti dalan ti napili yo. Ay na, di ka kadi agong unget, anak ko. Nukas ta ka na yun, talaga ang makaungetak nanang. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya, anak ko. Imposible mat, adi kay makarik na. Ibagam nga min atap no amo, kanak ko. Agin, di mo kayo palang dita. Amo yun na itan. Di kayo agin dadamag pa'y. Ay, sikabat kayam ti masabat ko konseng, papanam. Ay, mapanak man di ta istor. At damapan ko gatangen, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay, Di ka aglibak. Tano ag istorya ni Nelson kanyak. Kanayo na dakas kakenkuan na iti istorya na. Sika ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigat ita. ay. Mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten nga agan anusak amabugbog kawan. Ay, kasi kamot nga ron ah. Ala bayam,
Tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo, bagbaga aktaw. Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti adim. Di na masangot ti aglaba, tabi simot iti garden na. Naimbag kumamot no adda pagswertyan na. Amangan no makaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibiyangan nyo dagiti kawas na. Wen takas latrapo mo't anak ko. Nasken a mailaba. Ay nananang, amuyo mat day jay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot a mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon mo't ngamin a mabangkrap kadagiti nateng nga imulmula na. Mano atawanen nga gargarden. Ngam aging gaita, kat awan ti pakakitaan na. Naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan mo't amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damat ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan namot ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol namot laeng Awan mo't nagitimuran ka, manang Cheryl. Sa dino tinangidulinan nyo. Ang mga no imbasura yung matan. Di mo ka di makita tinakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Ninanang ka di manan tinangilaba ka nagiti kaus ko? Wen, ading ko. Nakita na ngamin anaurnong timureng mo. Iso nga inggelgel na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma. Ibagam ka ninanang, ano maminsan, di napakibiyangan nagiti gamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta a mindset mo, ading ko. Kudo isumat ipakpakita ni nanang kanyak. Kasala di na kayat nga agbaligi mo't da tao. Amok nga adda dagiti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason day tapno guraam. Mano atawanan akasta ka. Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo ammo tiriga tapagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak, ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Adda dagiti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanyak. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo, ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatag ka kaninana ang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka ta nakaadalak, katsi ka agargarden ka laang. Di mo pabasulan ni nanang, ta desisyon mo mat tinagikat idi. Saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam, isuro na kalatta. Kayat na pa'y ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba na pa'y timurang mo, uray kasta ti pakpakitam kan kuana. Saan ka di apa nang ipatag ti maysa nga ina ti kasta ngar aramidan na kan ka? Addamot gayam lakom apantalon, mare ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaan. Ay, daytoy mare, sagmamanaw. Ay, 250 laang dayta. Ngam dakkel samot kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangek mare. Ay. Maasyanak a makakit-kita iti pantalon na mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Ay, sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount. Agpaiso mare espe. Wen, itid kulangan iti 200 ti maysa. Basta nayunam ti gatangam Amangan numalugi kamutan mare. Saan, mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay kat agyaman nak nga rod mare. Anya ta inyawid mo anak kasupot, nanang? Pantalon, anak ko.
Ginatang ko kan Mari Espe para kan ading mo da ito'y. Barang magustuhan na ananang. Wun siguro, anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da ito'y. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da Tata Henry nanang. Mapan nakanualaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na anak ko. Makaungat ananang, iso asinirmonak man itayan Barang makaamiris matanda di ang tao. Mahilig agpabasol. Amangan kit dino na upay, anak ko. Anya ko mati pa kaupayan na ngay, kat pudnumat dagiti imbagakan kwa na, nanang. At ka di tayo impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtugaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan ang tata? Umay ko lang alaan timpaw itkukin ka. Adala kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di na ita? Umusta kayo ka di nanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lat ta makakit-kita ken kwa na, tata? Sikakit di matbarok. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pabasulam kadagit tiringat ang mapaspasaram. Adamot lang basol na. Adaken ka ngagdiskarte ta saan kamatan nga ubeng. No, adaman nagkurangan ni nanang mo. Sikan ati mang punaw. Kas makitak mo't kat aramiden ni nanang mo ti kabaalan na tapno may pakita na ti pamatig na ken ka. Masyanak ang makakit-kita ken kuwala. Tano masalaw ko dito dalan kat madlaw nagsangit. Ta kanayon na limtag na iti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Luad niya tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma. Nang runa, no makita tayo mahit, nga aramiden dati kabaalan da. Awan perfecto a tao, marok. Ito julat tanti impagatang ko, ta agawid akong tata. Diyak kayo ta pagsaritaan tayo, iti may bapan, iti dahi ta abanag. Kitam, Nelson, ang mga no saanan ani konsing nga inam, ti ayan ti parikaut. Ang mga no si kamot tayo. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya ta pa'y. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, baraw. O anya, nawatam ka din, nagiti imbagbagakin ka, Nelson? Uwan tata. Agyamanak. Ado tinaadal ko karagiti imbagayo. Kat naamiris ko tibidot ko. Agyamanak barok. Ta kinapudno na. Kasta akmat ili iti day di amak. Aging gaanatay. Jak nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana. Isa nagasat ka ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo nga agpakawan ken kuana. Uwan tata. Isu siguro anatangsit ti anak ko kanyak. Kakastamot laeng timparparik nag-ide itinatayan nga amak. Takunada nga rurin. Noan niya tinmulam. Isumot lang ti apitam. Isu ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Ang mga no aramiden tumot tiyagbalin nga anak mo kin ka. Tikas itar aramidem iti inam. Agbalbaliw akong Tata Henry. Agyamanak manan iti panang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad kukun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo, anak. Masiguradok am agusto am da ito eh. Ingatangan dak pa yun. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo, anak ko. Namantya-mantyaan pa eh. Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko. Inarakop nakmutan anak ko. Ay na, jak mailadawan tiriknak nga inarakop mo anak ko. Anyat mo paspasamakan ka. Pakawanan ako mananang. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo.
Kan no dalabasit jak magustuhan. Da kayo adagos ti pabasulak. Sorry nanang ko. Ay na, awan day chay. Baybay amo na ako. Sa anak mat agimurakan ka. Patpatgan kang amin, anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang? Ato yung ti kapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pahilaeng. Kat kabaelak mat ti agtimpla iti kape, kanak ko. Bay andak ka di, amang serbi ka na kayo. O, manang Cheryl, inkag timpla iti kape. Ada na pudot, ada no medita ko re. Sige lang nga din ko, jak ag kape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak la anak kapoy iti kalabas manang. Diya kami maaklon akas to tinagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilupas ko, iso akas diya. Anyam na amiris konti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka nakaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na tama nang. Basol ko. Kat ulit at yagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka, anak ko. Ay, no sa anak ko maapobre nga inayo, nakaadal ka kuma. Ano mo't lang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan lita no, naggagagitak ko ma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kiso mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsamba ang meten ti mayat apresyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Uwan nanang. Kumusta ti presyo tinateng ita, Nelson, anak? Mayat nanang. Nakatsambamot la dataon iti nangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta, anak ko. Italaga makaidgamak iti kastoy kadakkel a kwarta nanang. Usaram anasaya at day ta kwarta ading ko. Saan akum kumpurme ti pangigasgastusam dit na. Inton kwan, ni nanang tumanan ti pabasulom no maibos. Apay-pay lang ay palagip mo day ta, Cheryl, anak ko. Una akla ang tikapsat ko ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Amo kon no niya ti aramida kita. Pagyamanak la una iti Diyos na nakatsamba akmat iti mayat a presyo. At damanin pangrugyak nanang, manang. Biyag ti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatan. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem a panunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Aso inong ti Pilyam, love? syempre si ka Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyamanag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wana, makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Talaga anatanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir a talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Si Murotan a iti day jay alalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nakday di akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdanta iti sentro, Christine? Wan Ronald, basta kadwa ka.
Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat ken ka, Christine. Ngam, kasanon ti panagadal mo? Naimbag ka niya. Kapag tuluyan daklat tangag eskwela da mamaken papa. No siyak, diyak kaya ti mang namnamag kan ni mama. Ipakita ka kabaila kapagadalan ti bagik, nga uray sandak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik, Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikat ka mo, Christine. Ngam, awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Ta, agpada tamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibriken ka. Ngam no, ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak mat kiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaamu iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito'y dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wen, manang? Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga uray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kan saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti mamuspusan. Problemak daytan. Christine, Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. agsarita kayo kin ni mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salaan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso atyak makunta. Binagbagaak, mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuloyak latta nga giskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo ken kuana. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugudan tanuan niya ti kayat ng arabitan. Jakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan anang ato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan. Nagkapuam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, ingka nga rod iti din, love. Nasaya at mo dan pagbayad yo, Christine. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ama delay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Remor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusat, Tata. Apay, di nakatulungan dyan novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan ti tawon to na. Sayang, ti mapalabas atawan ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak nga mi iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kahit mo trabaho, tapno makaurnong ka iti pag-adal mo. Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para loto. Kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minang ti babaunan. Diyak pa'y nakasapul iti kasukat na. Ay, o sige,
Kayat ko, tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Andagan ka, no kaya mo tagkatulong, Christine. Amangan mo di mo kabaila. Kabalak, saan mo ta narigat ti trabaho iti balay? Alang nga ron, sikati makaam mo, love. Apaman amal pasak naglaba. Agdalusak ton iti balay na tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga ure awanak iti puder na. Tulungan kan maglaba, Christine. Ha? Ay, saan ang tata? Nakababain mat. Masya na kamin ken ka. Kasalasan ka na iruwam iti trabaho. Yan, saan mo bagay tagbali na babaw nan? Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa tinubyong ngayon ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ha? Ni? Apeng inig ka mam ti imak, tata Fredo. Christine, nagpintas ka. Jack ilibak. Damo pa ilapan na kita ken ka. Agayat akong ken ka. Adan nobyo, tata. Saan ko maasyak Ipa ay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal. Siyak, timang paadal ken ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraen ang mga klon kanya, Christine? Ikan nga itigundaway mawag panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, itid ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipahay ko amin akid dawam. Basta kabagilaklakid di nga ipahay, Christine. Christine, apa hindi ka makain na? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pang panunutan? Kaya't ko tagtuloy nga agiskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagadalin na kakadimanan? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kayat ko kano nga ituloy ti agiskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Amangan na marigatan ka. Saan? Kabaulak. Nalakalaang dayta. Gatat, adagan ka, Christine. Ngam na marigatan ka. Oresan pa ilahan. Kabaulak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak namin iti aldang waglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga agiskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyong. Wan, tata. Ano kasla? Agmay masa ka manan di tatagusyo. Wan, tata. Kaya kasano? Magapanunod ka? Wan, Tata Fredo. Anyat pangadang mo? Umanugot ak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald, tata. Ngamin ay ayatag unay tinobyok. Ha? Ay. Hala. Awan problema iti layta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wen, Tata Fredo. Di na ko nawagan iti tata. Ta agayan ayat tan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo tegin roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginrola kon iti kabiitan apanawan, Tata. Ay, este.
Fredo, Okay nga ron, mabit lang. Tayo nakalayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumang puwede ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasapa pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko gan ka. Amang ano sumang puwede ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Ha? Di ka madanagan. Tanayunak ti kwarta nga itit ko gan ka. Ikan kan tumanan intong sa marono. Amang ano maibos ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo, Inkanto gumatang iti kagawa ma. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo, kuyugan ka shopping? ay saanan. Amang ano da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Agan kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Inton mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog nga gawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan ka data? Ti amuda kat nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laeng. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensya kan. Tadi ka maigatangan iti kagawaam. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laeng no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasim itang nga aldaw At ang min inaramid ko di balay. Ingka iti din ti abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas ta ti damdamagam. Apay ko mga agbabae, si kala hindi etek. Sigurado ka? Well, apay akas ta ka. Saan ka matasigot akas ta? Di nakmat pagat atapan iti madidi. Awan panggap po maagatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka, love. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo dito, kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya? Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Ti pagnaidan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remor ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar. Tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tay itulnog ka ni pagadalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabila ka dagiti gamit ni Christian. May ibasuran samot ten dagiti daduma. Dinansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang dagita. Tama nga no sa pulan na ito no agawid. Ay, kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patsyak nga agawid tumat lang na itchay. Kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di ngay mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal.
Awan ka diti plano nga agawit iti balayo, Christine. Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdanda nag-itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak ko man, di sa anak ko mapimanaw iti balay. Basol damod laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mat idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti lang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka matkayam, Fredo. Juan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan numakadlaw ni Ronald. Ayabam tinubyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kami agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sabali ka makaungat. Abi akas tamat ng tibagbagam. Makapasakit nga mintirik na ter aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patengawang dahi dya lalaki ngam siya. Ha? Abay, ikat katangar na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan ti libre na kan ka. Ado nga amang ti mait itad ko kwarta kan ka ngam dahi dya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo kwarta kanyak. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Kita amat ba sita? No adda masakitang iti isawang mo no awan. Aklo na, Christine. Ag-imonak. Pag-imonak na dyan, Ronald. Iso pa nga asim ta sinamon. Anya? Biyag ti tao. Aklo na, Christine. Ag-imonak. Pag-imonak na dyan, Ronald. Iso pa nga asim ta sinamon. Anya? Sana mabalin. Diyak ka ba ulan na sinaan tinobyok? Ay ayatag ni Ronald. Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan na nampay nga okay lang kan ka. Nga unay... Boston! Pangasim. Di mo dagdagan tipan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gaya magkabailan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't ka bukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald di ay ayatak. Kasanuak nga yan. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Yung talaga kasi adi nakmayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha. Di mo pakibiyangan ni Ronald. Ngamno ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasi na, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Diyak lakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya. No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibiyangan itinubyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam.
Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo ijay. Ako, nagdalusak kan naglabaak. Kunang naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgayam. Ada nga mi na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di ta balay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat matay? Wan nga ron. Isong aginrola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga nga, Christina. Tapno saan ama amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yun ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpus ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Wanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamita? Ako. Ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang amang rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadda papanam, Christine. Tadamot papanak. Sa dino, Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umiyanak ijayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din dun bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, adi ka pila bumangon. Intag iskwelan. Ay, Jack, samarak, love. Adun tilangan ko. Gan, adun ti bagsak ko. Iso masaduta ko. Anya? Ape nga'y. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora, Jack, makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturpos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo iti biyag. Masaduta ko, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamanawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-iseskwela. Di mo't imbaga ka di mo pakibiyangan ni Ronald. Ah, Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. kaya mga rod asikan to timang biyag kinkwana. Inton adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako, tanagatang kunti gagarak diti plaza. Bye, honey. I love you. Bye. I love you. Ni Ronald tay jaya. Tiawanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ibibig? Awan! Kayong kulayang day, Jay. Ultod! Alay ko. Di lang basta kabil-kabilin lahat na. Ronald! Kita ka manlangan, makapawan kay Triganas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Nasayata nagawid ka. Ape, adi ka nagawid ni Rabi Ronald. Napanam. Nabisi kay tidaran ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno umay ko alahan dagiti kawas ko. Tapo manawak dito yan. Anya ka din dito nga ibagbagam. Di na kumamot panawan Agsinatan! Tas saan akong anaragsak iti danam? Wan! Tadan sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpat nga dayon ni Laning si ka. Kan kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa yan nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak? Di ka nagsangit, Christine. Di mo sangit ang dawan serbin na tao. Nabayag bagaya man nga alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala. Nagsangir ka dito, bakak.
Adda ka mga lingay kan ka, Christine. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Christine. Agawid ako iti balay. Nakailiw ko na mamakan manang ko. Kuyugan kan. Sana na ang batikan pangasim. Agsubli akon kada mama. Total, nagsina kami imutan ka ni Ronald. Jakon kaya tasumlian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamat ang mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pakawanan na ko ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatkan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Abang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kamin. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, Jack lang pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli ak iti syudad tayo nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang am iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsardengak ang nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kaya, kumusta da, mama? Nakadalit ang tiinak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, Nay. Makatawon lang ang turayan agturpos kan. Uwen, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald dito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako, ma. Agsinublihan ta ko man. Agsinublian ta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko, ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malama na. Andal mapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na ka, Christine. I love you. Apay naramit mo ti kastsikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine.
Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan ba? Diyak masinahan na iti. Taidil-dil na tibagi na kanya. Anya, apay nga ro nagsarak ta. Kunak man nagsinublenta. Katuan man. Ngamin, sikat ti mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulak talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ako manin iti balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na ti Ronald. Tsak lakuman na kisinsinnarak kun kuha na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, ada kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastama tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May mga rod tayin kuyog nak ti kamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Abay nga eh. Tsak nga rudam mo. Maditi pagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipan kalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga Rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayjay, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga rod ang nagsikog ka. Apay akas ka ti saludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sika ti ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya? Iso asan kami anandaan iti anakit itay di asawa. Taopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. Ay, Anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kabus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanaw kan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan pan nakaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Tadi mo ipilit na nagtahod kanyak na ita. Taurayan niya't mapaspasamak. Di kan tumaipayan ita anak. Fredo. Isong agawid kalangan. Tanuag talinaid kan iti balay.
Sigurado nga tuloy iti panang rugrukit mo iti ulo. Agawid akmanan ni Jay lugar mi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa maituloy ko ti panagadal ko. Ngamin, naadanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anyan, tigas to'y nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo na talaga anaupayin kanyak. Ngamin, basol ko. Diyak mo't kaya't nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmat lakan kwa na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Diyak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. Kat, naawagan mo ni Ronald. Diyak kon makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikasta nagpanagam? Agsikuga ka balasang manang. Agsarda nga kon iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam ta si kugmo. Tainton makaanak ka. Sumapul kanto iti pagtrabahoam. Tapno adda igatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas, manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtung paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adda pa'y gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnamang. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko. Biyag ti tao. Agawid ta ka din, tata? Madamdama anak ko. Tagda pa'y urayan ta. Paumay ka nun. Itulod ta pa'y ijabalay da. Ni ka di man nun antihana ti urayan tayo, tata? Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu ije balayda. Wen anak, ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siyak lang, ti mangitulod kan kwa na. Ta kaasi mo Ramon! Oh, ang tamad gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Ta itulod da kan. Sika nalipatam samot ng te karim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini italav. Ayaw na niya. Kasano nga kadwak mo ti anak ko, hana. Ang paano ipabigatan? Alaman laangan. O sige, agawit tayo nga rodan. Dumagas kayo pa iji balay ha. Ta iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si kahana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Agtugawak dito abay mo ha. Kaya't kung amin nga agab-abay ta, bayat ti pa nagmaneho. Okay. Kaya't ko, Wala. Umay ka nga rodan, hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa, Di mo pilitan o di na kaya. Amang nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. kwa nanang.
Wala ni tatang. Nagatulang arudan tikinan na itay iti balay danaan ama. Kasla mabisbisinan pa laang. Ala, ingkay tisilan mo no di ka pa'y mangan, siga Meli. Di nakbuya na kasta. Sige tatang. Apay anarabian kayo anagawid. Ada ka di manandang arkilakin ka? Adang arod bakit? Amne, inutang naman ng tarkila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti ko namkit di. Babae manen, tinangarkilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit mat? Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mon aramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Jakmut na lipatan day takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga adamang arkilaken kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nagawid. Kuha nanang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kuha. Di magas kami iti balay danana ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay Ha? Asino ahana dayta? Jak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo kan ni tatang. Jak ngamin kayat tiraramidin na nanang. Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo! Agap pamaninda nanang kan tatang. Apay ngamin nga saan nga agsarsartin ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Awan ti no nga aramid mo! Abot-buti nga tunggal agapa dadag iti dadakkel. Iti aramid mo! Nanang! Gusto ko man! Ramon! Agpagpakaasi akin ka! Agbaliw ka kuman! Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa! Maasi ka kuma iti anak ta! Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapa ta! Ay, Saan tamot nga agapa kat? No idyamon ti panagbababaim. Amangan numaadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapa ta. sika matlat mga abakan kat, Mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan matla agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige, bayam, tapilitak tagbaliw. Kas taman ti imbagam idi. Kunam ngagbalbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong tagbaliw. Idya akong tagbabay. Agkidamak, nadamakitak a babay. Tapno saan akon amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang. Inak agluganan. Magpanglo ka talaga, Meli. Agtal na ka man, Ramon. Sa bali manon a babae iti kadwa ni tatang anak katugaw iti taksi na. Tatang! Agawid tayon! Nay, adda ka gaya man ako. O sige. Omega, tay palugan ka kin ni Rudy Apada ka driver. Isundi mangitulod kan ka gagawid. Agbiyahe akpay ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tamosan kami nga aga pa, okay? Tatang. Ano na? Oh my God.
May anak kong tiplete mga gawit. Agpay tulod kan kini Rudy. Apeng sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Iso nga tapay mangan. Ay, saanan tata? Nakababain mo't. Ay nga, di ka di agbabain. Malasan ko. Ala, bumaba ka. Tinta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod nga agawid no madamdama. Dan. Sige. Da kayo ti makamu, tata. O niya, nabusog ka di? Uwan tata, nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka yaman. Tapno libre kan tumanin, Meli. Nakababainan, tata. Di ka kadagbabain. Agam amo kami itamam. Iso nga awan tarong mga pagdanakap. Takasla anak kami tayo, Meli. Tata, Ewan gayam. Ito kwartam, Meli. ni, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Laki Jane, awato mo, Meli. Tulong ko kan kadeta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo, kaya itulot ka niya balayo, balasan ko. Sa bali man na babae tinakita kakadwa ni tatang ni Jelugan, nanang. Anya? Ay, no! Talaga nga awan pa nagbaliw day nga amam. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagbaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklo naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti sukat ti asawa na. Talaga siguro akas jayan ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminan ti kasjay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. please, nanang. Saan kayo kumangagsina kan ni tatang? Diyak kaya ta marakrak ti pamilya tayo. Anak ko. Isyak mo tiyag pakpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. Ipagpagapukken ka, anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti amam? Lukas ta. Adamanan pa na, Bravon. Wan, Mang Rudy. Aday tulod ka pasahero. Arkilan nak. Iso si kaman pala ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang tipa pa naman, Ramon, pre. Tagtagari ka dilatan. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan nak. Ala. Di mo pa kadanagan dyan, anak mo. Tasya akong di makamamang itulog yung kuhanay di balayaw, pre. Mili, agbusog ka. Well, ibusin ta amin in order ta, ha? Un tata. Nabisinanak ang naggapoy di paggadalan. Kasta, mangan kayo tato. Tapno lumukmag ka, nagkutong ka. Diyak kaya't ti lumukmag, tata. May mahit-mahit lang no lumukmag ka masit, Mili. At ada pumintas ka man. Ay, kasta ka di, tata. Well, awan gayam, ada ginatang ko arilo. Nakita ka namin nga warilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainan ka da kayo, tata. Asa pulam da ito, iya pagkatalan nyo. Ya, isuot mo man, takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matapagbagay oh. Magustom ka di? Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da tari lawan. Remembrance mo kanyak da tamili.
Awan tata, kat agyaman nakmanin kada kayo Awan na nyaman na, nakong. Kan, okay. Kwartampay. Ikan dakmanan iti kwarta, tata. Wah, tapno at dapakit manim. Di mo latan ibagbaga kada tatang, kailangan mo nga ikan kay ti kwartam ha. Kwartam data di makalawas. Ikan kanto man, no may alawas. Mele. Meli, apay anarabyan ka man na simmangpet. Nagapuan man na ya. Kwa? Nagpractice kami jay school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Awan na. Ang alas 11, tirabi Grabe mo't day ta practice yun. Apay, rinabi iti pa nagpractice yun, Meli? Un nga, Rod. Apay akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amoyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami. Kunak lang nga, Roden. Meli! Kasarsarita ka pa ilang! Meli! Mga payakas jay mutan ti pa nagsungsungbat ti anak ko. Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awanin serpik nga asawam Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagturad ti rusok mo a makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruam kanya kaya, Mari. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin daramig ko. Kan namumat. Asipod baruak. Kat agrurutap dagiti nobya kidi. Sana ya. Awanin limot ko kin ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan. Grabe ka Ramon. Basol ti kastangar aramidom. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklata ka din, bakit? Uray, tasi kamot lata ti original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isuksukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramiden. Ramon, kastoy ko kadilatan, aginggat inggana. Tiag sangsangit nga agpakpakaasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaanak, saan ka laplan? No saan lang nga gapu iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaan siya na kiti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarod ako na, nga awatan naklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan Ramon. At anang ragila kanyak, iso anarabyanak Mari. Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdandanakak. Ha? Apa ito anak da? San pa'y asim mangpet? Kat dis orasin ti rabii. Anya? Awa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napnapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastatar aramidam. Inawagang ti teacher mo. Saan mo't gayam apod no? Nga agprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay, sa dino ti papanam, Meli? Ibagam tagpay so kanyak. Tano saan? Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalawandak? Sige, pagtalawandak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Nene. Apay nagtangsit ka sumusungbat, Meli? Ha? Nukas tamot lang.
agsardeng kalaangin nga agkatal. Wen! Wen! Talaga adyak kayatan di eskwela! Tamabain ako nga eskwela! Ngamin! Ngamin! Masikug akon! Kanya, masikog. Ang danlobium. Wen tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakoy kuyog ko iti rabii. Anya. Ipagamitin opium. Takayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang! Ne, Rudy, nakaumay ka mo dito yung balay. Wanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawak. Oh. Anya? Anya. Awanan kay tibayin, Rudy! Apa yung naramid mo takastuitan ako? At dan asawam, yung ginundawayam tiyan ako! Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti ada asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti pa nagrup-rupang nagpakita ka na kami. Kalpasan tinaramid mo, Rudy! Pakawanan ako, ma. Jak pagtalikod ng tisikog ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak di asawam amang idarumken ka, Rudy! Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanyak. Agsinatan, Rudy. Anya. Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod na di na minsan nakalman. Anya? Tapay! Natiliwan nga gar-aramat iti maiparit nga agas, nanang. Anya? Apa man na makapagpasngayak. Agabrudak, nanang. Jakon kaya ti ag-eskwela. Isu nga, agabrudak lang, nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kung dagiti apu ko ta. Apay ngagluluwa ka. Siya anak lang amin kan kamari. Kasta mo iti anak ta, kan ka na kita po ko ta. Ha? Basol ko, napay kasto din nagtungtung palan ti anak ta. Imiling anak ta, tinagdasalan, ti kinababayro, kiti kan labas. Mari. Ramon. Pakawalan ako nga bakit. Labiris ko nagitibindot ko. May karik. Diya kong sumyan tisikot nga ramid ko. Tadyak kaya't amay tulad na kita po ko tayo tinapasaran tinana. Nagulunagit basi ka babae na kita po ko ta. Ramon. Agyaman ak ta naka-Ameris kan. Ay ayatin ka. Isu ang mapakawan ka. Ken no saan ka ang mapakawan, edi pa'y dako maapinanawan ka. Agyaman ak, Mari. Kat tulungan ka amang padakil ka na kita po ko ta. Tadakit nga ron ija abroad tinata. Wen lakay. Kat ikararagan ta dya anak tayo dya abroad. Asapay da kuma, tanakarad ka na kanayon. Ken sapay da kuma, tasaanin na pasulisok. Tapno saanin na maulit tinapasamak ken kuana. Well,
Ken ikararagta. Asa payla ko ma. Tabakasarak matan iti lalaki. Ang mga yatken ko na itinapudno. Kat may bilang lang to kas pudpudno nga anak. Nagitapo ko ta. Mari. Abay, awanan plano ang makiasawa na ko. Awanan tatang. Diyak kayatin ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsak akon. Taaddan duwa nga anak ko tatang. Kunakit dinod na amumiya abroad anobyo. Adwa ti agar-aram tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubliak manen ijay abroad inton umaya bulan tatang. Oo na ko. Kat pagawanan na ko ma. Gapo iti matingaramit ko iti kalabas. Naundaya panawan, pinaspasakitak tinam. Gapo iti panagbababahay. Ay na, lipatin yun dayjay tatang. Tinapatag, nagbalbaliw kayon. Kat, pakawanan da ko maamo tatang. Ngamin, nagbali na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalun at ken naragsak tayo ak kanayon.